Apa nak boleh pakai sebab rok HP nikah. Kan banyak makin candik kenapa mendik musibah langsung ke HP. Dengan hati sedih serta tubuh letih, semua derita ku bawa berlari. Tak bahas kopak pada nyanyi ini. Tanpa ku mengerti apa salah diri, mengapa suami mau nikah. Kula di kancah. Kula kayak ngacerita lagi kampian hi. Kula ada maksud kenapa kula kayak ngacerita. Kula lambek ketika acara menikah kita andi mobil. Nega kula lambek nyalter. Jadi mun acara mah kesan nyewa beda tukang mobil andi mobil nika saya aktivitas gula pengajian ka Mekasen dimin. Ke Sumenep kita ada pak pengajian Mekasen Sampang nika biasa ikibah. Lalu supir gula nika abini dua. Kapan abid bini saya nguden ni kapahit telak. Jadi bini saya tua ring Bengkalan. Pas abini po ring Mekasen. Tapi saya abini Mekasen ni kalakar sebelum ikibah ke pengajian bi gula. Jadi ketika abi gula ikibah ni kalakar lai telak bini saya nguden. Acara eta ka gula bi gula pa tanya aki. Mak si nguda saya telak. Dek remah cerita nak kak. Pahi jawab. Anu tan. Bini gula saya tua ni kecek pinter ya. Pinter dek remah kak sip cangkul. Kule itu mau saya bini dua ni kebi bini setua. Bini setua ni kalau ngamuk, ya lo ngamuk, ya lo sedih, lo pegel, torot. Punan lay torot aman jang kule. Akhirnya bagi dua kule. Teluari kule Bengkalan, teluari kule nginep Mekasan. Le kule kapan mangkata ke Mekasan ni? Kapan bejana ke Mekasan? Kapan bejana mangkata? Angkup mangkata makin ke Mekasan terkon bini senguda. Bi setua ni kule cak saking ada dan Bengkalan pah itu eri gelu eko. Cak kita ndak pah itu lengaki tadi. Deran, ada bak ke Mekasan gula, maki ibri ijam ucap becak tak mati aku. Pen mangka ke Mekasan, elah ini gula, bini gula sing udah bang ucap, mungkin teratedung tiga lah teretan betul mereka tu. Ongguan ni kabuk, ongguan ni. Gula bini yang baik kebaik. Mangkana bukan kedik lapah tulang lagi nanti kalau je. Nasi gula kan tu nasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. فالصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. الآية صدق الله العظيم. أما بعد، علماؤنا الأعزاء kurubatan kaula cukan kuru anjunan sekesempatan mangken hadir eka di tempat ajunan semulja habibana wa sayyidana hadratal habib Husain al-Hinduan, habibana wa sayyidana hadratal habib Usman bin Alwi al-Qadri sedari Om Pensampang, Kiai Haji Hasan Kelompang Karangnangkah, Kiai Haji Muhammad Hilal Baihaqi sedari Pondok Pesantren Al-Hajariyah Basokah, dan seteja para kiai, seteja para guru
nyuun sapora tak bisa nyebut tung situng sahibud dakwah wa sahibul manzil Kiai Haji Muhammad Mawardi, pengasuh PTK Al-Ibrahimi beserta jajaran keluarga, ben seteja para rabu, para undangan, laki atau bebini dek seteja ajunan beten kaula amul jaaki. Operator, ebas patade, ebas. Ihu patade. Efek ihu patade, ebas nyuun patade, ebas ke orangnya boleh cik. Saya ini kan treble tambai cik. Amunya ilmuku wagi puru gula. Sepertama tore kaula ben ajunan amuci ben asyukur ke Allah. Kesempatan mangken kaula benajunan sareng Allah takdir apolong alengki dalam keadaan sehat, dalam keadaan taat, muka-muka tak karwa apolong itunya sampai ke akhirat manter kaula benajunan pakuna apolong kalaban para kiai dalam keadaan kenging ridho ipun Allah. Salawat ben salam ngiring ngaturaki da ajunan semul Gusti Kanjeng Nabi kalaban salawat ben salam kak dinto muka-muka tetilan jalan kaula ben ajunan sehadir saat mangken epek tabi Nabi Muhammad kalaban syafaat Gusti Kanjeng Nabi kaula ben ajunan tak kira nyeting dek kapan saapoi neraka manter sakak dinto bedena amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah, Isra wal Mi'raj kak dinto terjadi hitung tahun. Setahun nikah dikenal dengan sebutan Amul Hazn. Panapa Amul Hazn? Amul Hazn kak dinto tahun sekanjing Nabi ni kecek sedih na bekto kak dinto. Apa napa mik sakak dinto hadirin? Karena tahun kak dinto kanjing Nabi tinggal kalaban dua orang secek kecintaan sareng ajunan Gusti Kanjing Nabi. Sepertama Nabi Muhammad tinggal wafat maca diing se asmana Abu Thalib. Abu Thalib kak dinto maca diing Gusti Kanjing Nabi ring sepna Sayyidina Ali. Tapi pun ulama Abu Thalib kak dinto tidak tercatat masuk Islam. Tapi Abu Thalib kak dinto selalu abento perjuang na Gusti Kanjing Nabi. Kanjing Nabi ini ke maca ding 12, cuman saya catat masuk Islam kak dinto dua. Situng Sayyidina Abbas, nomor 2 Sayyidina Hamzah. Dua ini ke saya tercatat masuk Islam, selain tercatat tidak masuk Islam. Cuman Abu Thalib kak dinto meskipun tak masuk Islam, kak dinto abento perjuang na ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga wafatah Abu Thalib kak dinto ngurangi kekuatan semelindungi Nabi Muhammad dari sebelum-sebelumah. Senomor 2, selain Nabi Muhammad tinggal wafat sareng Sayyidina Abu Thalib, otabe sareng paman nah Abu Thalib, Nabi Muhammad kak dinto tinggal wafat sareng rajinah se asmana Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Mangkana Kanjeng Nabi nika ibek to kak dinto terkenal kalaban sosasi luar biasa. Kita usah Nabi Muhammad ajunan do imunitina mati bini kan sosa tengki ka. Kula sampai teman tegepok ben situng orang laki mati bini nah. Bi kula tanya aki, dak remah ka rasa namun bini mati nika. Pah jawab ka kula. Dan kula ni kata teman itina mati embu. Pah makin kula itina mati bini. Mati embu ni kasos saking ki melasan itina mati bini. Mun bini se mati ni ka alam rasana atekap. Bi kula tanya aki, makin la bini boleh. Ki ya ko. Tanya aki bi kula, abu kala na makin ki. Ki lalu atekap. Alam. Jadi mo ni tina mati bini alam atekap ko aning abini. Bini. Kiye lain mundeng laki lo ba deben mun empuk ni ka
Karena saya pakai ni keperasaan. Mun kadung kocak es to ongku make saya minta marin tak kira gelem. Thank you, Bu. Udah iya nih. Bemun ni bini ni ongguan ka. Mun ngocak tak laki aku. Make saya laki mati tak kira gelem. Keng muntang kancari me pasti bini mati tak bini boleh. Cak si bini odi abini boleh. Okey. Tepak. Oh, tepak. Leres ya kok. Binin siapa sih ngocak deh kak? Ada pola laki nak ampo buntil punan deng bini. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi gempang buk deng laki ni kementro tak bini boleh gempang. Ika boleh acara lagi. Ika boleh acara lagi. Bikule ke boleh acara na laki nampian letak abini boleh ki. Deki empian bikule juga ni beri nama lamalan mentro abini boleh si bini letak ngamuk. Lekan pada kau tu beri. Lakar de iya reng bini. Napa? Beri sama banyak pese. Justru reng laki sa bini boleh ni mun banyak pese na bu. Reng laki ni mun melarat tak kira ala pola. Oh de iya. Ya cuan konco enggak. Nah, cisa lapis saya banyak tak kira abini boleh. Putu pak kering apa dina dia. Are, bi gule go belum dan mun selaki le tak abini boleh. Amal laki mari niki. Kanca kula ni buk, kayak laki ani. Mun erom maring laki ni kala e pekenyang, luar make ibri deer tak kira deer. Bener kak? Mireng gembian. Ngiding nggih. Dadi reng laki niku mun eroma la pakenyang, luar make ibri deeren tak kira deer. Thank you, Kak. Haji ya, Bu. Iya akan dena apa cak akan dena nase gula. Ngki mun nase ego. Ila pada akan deeren. Abang ongguan ya lah gula bangal. Mun umpian lopot kan de gula nikah, mun bi sampean lai pakenyang pahi luar ki ngakan boleh. Entah di gula kau bangkalan tapok colok gula, korten genten. Tak kira buk orang sing akan ni mun lapar, mun kenyang haram tak kira ngakan. Bener kak? Aji ya bu. Bemun eroma lah kenyang mi pagi ngakan keluar tak bis. Eroma kok gereng, eroma ngan merongki, keng kenyang. Luar make yang kayak kok sapi tak kira ada kak. Cek kenyang. Keng mun eroma parang korang. Mun eroma palapar. Dapat keluar jore seharian, Bu. Bener. Mangkana gula matoro akan cak gula nih kesengak cek pas sampai minta Bu angka aki. Nase. Oh, tempat kering dina di jamun. Apa gula kan dia nase nih kak? Masa laki paman ngoman peh jawab leku leso bari mare ko. Cak gila grup nembian dia. Betul ya kok. Ada mah. Iya cak pak orang. Pokong merengakan pengakan boleh. Merengakan pengakan. Oh ya dina nyari boleh kak ngaku pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi punten aslinya tergantung kad bakat ta orang nih. Mun tak bakat kak make sogya tak bisa bini boleh. Oke, mun lagadung niat makilo di andi cok ngecok bisa. Makanya tu aki menter tetireng laki kus bagus kapir. Lempian mi amin teti mun nabi dua nya ku tak bagus bim. Cek bagus. Cek dengan nikah ning bini dari kamu tanya ki masalah nikah wahlok anu kak. Tanya ki ibu-ibu reng laki abini pole nikah paring izin sareng Allah. Iyo laki dalam syariat. Setuju napa tak setuju? Nyampir setuju. Korbannya laki kula.
Jadi ro lagi na orang begemeding tibi ro jadi gule. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon, kula di kancah. Kula kayak ngacerita lagi kampian hi. Kula ada maksud kenapa kula kayak ngacerita. Kula lambek ketika acara menika kita andi mobil. Nika kula lambek nyalter. Jadi mun acara mah kesan nyewa beda tukang mobil andi mobil nika seefektivitas kula. Pengajian ka Mekasen dimin. Kesumenep kita ada pak pengajian Mekasen Sampang. Nika biasa ikiba. Lalu supir kula nika abini dua. Kapan nabit bini saya nguda ni kapahit telak. Jadi bini saya tu waring Bengkalan. Pas abini po lereng Mekasen. Tapi saya abini Mekasen ni kalakar sebelum ikiba ke pengajian bi gula. Jadi ketika bi gula ikiba ni kalakar lai telak bini saya nguda. Acara eta ka gula bi gula pa tanya aki. Mak saya nguda saya telak. Dek remah cara eta nak. Pahi jawab, anu tan. Bini gula saya tuan ni kecek pinter ya. Pinter dek remah kak sip cang gula. Kule itu mau saya bini dua ni ke bini situa. Bini situa ni kalau ngamuk, ya lo ngamuk, ya lo sedih, lo pegel, torot. Punan lay torot aman jang kule. Akhirnya bagi dua kule. Teluari kule Bengkalan, teluari kule nginep Mekasan. Le kule kapan mangkata ke Mekasan ni? Kapan bejana ke Mekasan? Kapan bejana mangkata? Angkup mangkata mangkin ke Mekasan terkon bini singuda. Bi situa ni kule cak saking ada dan Bengkalan pah itu eri gelu eko. Cak kita ndak pah itu lengaki tadi. Deran, ada pak ke Mekasan gula, maki ibri ija mucap becak tak mati aku. Pen mangka ke Mekasan, elah ini gula, bini gula sing udah bang ngucap, mungkin teratedung tiga lah teretan betul mereka tu. Ongguan ni kabuk, ongguan ni. Gula bini keng baik kebaik. Mangkana bukan kedik lapah tulang lagi nani kalau je. Nase buk nase, gula kan nase. Jadi ni kakek ngacerita, nika, ijampian minta malam-malam gitu buru. Muni beri malam-malam lain tak kira mati. Tiking muni beri malam-malam ni kesampian, insyaallah bengal taruan gula. Pon, mantir pada selamat saus saja. Amin. Mantir pada teka hajat kapi. Bapak Ibu hadirin saya muliakan Allah. Tadi Isra wal Mi'raj. Kak dinto terjadi esitung zaman sezaman nek sebut kelaban amul hazan. Sehingga cepon ulama salah situng tocukna kanjing Nabi di Isra Mi'raj kan kak dinto untuk nambai atena Gusti kanjing Nabi si dalam keadaan susah, dalam keadaan bingung, dalam keadaan ruwet. Artinya apa? Kau leben ajunan mangken mun bingung, mun ruwet, mun susah. Ni kata dek boleh tambah na kecuali abeli da Allah Subhanahu. Buktena Nabi Muhammad ketika ibrin musibah sareng Allah. Nabi Muhammad ketika dalam keadaan susah, maka salah situng cara nang menghibur Nabi Muhammad cepon ulama. Nabi Muhammad yangka bi Allah Subhanahu wa taala pangadep dan ajunan Allah Subhanahu wa taala sehingga kau leben ajunan samangken ketika andi masalah, ketika andi musibah mak le ate kak dinto tenang cepon ulama tidak boleh jalan sepaling sae kecuali kelaben cara pabanyak adzikir dan ajunan Allah Subhanahu. Maka Nabi Allah berjubakin Al-Quran, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Enga kalaben adzikir da Allah. Maka zikir ke Allah gak dintu bakal atatiaki ate kau leben ajunan tenang. Ajunan sebiasa adzikir kalaben Ratibul Haddad kala lil Habib Abdullah ibn Alawi Al-Haddad. Pentingaki ben sampean ketika lembek sampean kita toman adzikir Ratibul Haddad lain rasana ke ate ni kakak. Ate ahli zikir ben ate selalu adzikir ni kata pada hadirin. Mangkana makin ni ke orang banyak ruwet apa-apa. Makin ni ke orang saya banyak ni ke benih zikir. Ketika ada apa-apa kulaban sampean makin ni ke curhat. Engki kan? Ketika andi masalah curhat lagi. Oleh curhatnya ke dalam Islam. Tapi curhat kau tu ka orang saya tepak kalau berniat kau leben ajunan minta pendapat atau minta pemangki. Benipan beda orang boleh, beda orang kerasan. Apa nak boleh pakai sebab rok HP ni kah? Kan banyak makin candik kenapa mudik musibah langsung ke HP dengan hati sedih serta tubuh letih semua derita ku bawa berlari. Tambah aku pak pada nyanyi ini. Tanpa ku mengerti
Apa salah diri? Mengapa suami mau nikah? Lekuna benajunan nikah andik senjata sebagai orang iman, sebagai orang muslim. Kenapa andalan kaula ajunan? Adua minta nyu'on da Allah subhanahu. Hadirin sampai dibuaki. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa ni kesenjataan orang mukmin. Senjata kaula ajunan sepaling manti ni keadakan doa. Maka kaula ben ajunan napa saos doa tu mereka ada. Doa ni kalau sepaling manti. Sampai dibuaki ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa ni ka otak ka ibadah. Ibadah napa saos kaula ajunan keng mun tak abreng doa sampung da Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah kaula ben ajunan ka dinto tak kira sampurna karena panyampurna na ibadah kaula ben ajunan ka dinto doa da Allah Subhanahu. Ben setiap doa ni kebi Allah terima. Makanya kaula ben ajunan ka dinto dibuaki ning Al-Qur'an, ud'uni astajib lakum, minta sampean kapi. Ud'u minta agak kapi ni dak kasengkok debuna Allah astajib lakum bikok bekal ibri minta bikok bekal ibri. Hadirin Allah ni kata toman dola jadi cencih panapa saya ke debu bi Allah ni kata kira lopot Allah debu minta agapi bikok bekal ibri. Orang kata bah debu ring besokah bah debu senikah jangan siapa kana minta bekal ibri ben doa pasti teka hajat ben minta pasti ibri engkok belambek minta soki salah tak soki sampai mati. Kan betul kadang minta soki salah tak soki lang kerempak. Jadi bini jan soki sajen ruwet, bini sajen banyak sajen tak. Hadirin, doa ni ka pasti terima. Keng cara na Allah ni ka abri ni ka beda telok macam. Situng beda orang minta ni ka bi Allah langsung ibri samakin cukan. Nomor 2, beda orang minta ni ka bi Allah ibri samakin cukan. Tapi saya bagi bini saya pentah. Tapi saya lebih ekaputo bi orang saya minta. Ibri barang lain saya minta ni kesal lebih butuh. Saya nomor 3 doa ni ke bi Allah yumhalu etang guaki edan te aki dak kebekto saya tak epangki imma e paregi budian Nabi Musa saus toman doa ni ke saya ibri bi Allah ada te 40 tahun. Bisa saja doa ni ke ebeki budian otabah doa ni ke bi Allah e paregi kibudian ia akhirat e kebaikan jaran makle kau leben ajunan selamat sehingga amal sakoni gara-gara doa bi Allah ta ibeki mangken edan te aki ibeki ia akhirat sehingga kau leben ajun ia akhirat budian masuk surga gara-gara doa serta ibeki itunya ibeki keselamatan nang akhirat. Pertama doa ni ke ibeki mangken cukan saya nikah kelompok para nabi dan para wali langsung ibeki mangken cukan apa mun kula ben sampean mi tak langsung ibeki mangken cukan kula ben sampean ni kamun minta ni ngangkui nafsu sepenting ma untong ka abe magi kareng lain ma coba tak kira ngurus sampean maka Nabi Allah mun etoro tibudu besok karya kirti mun pian minta ni kudu langsung ibeki mangken anapa ngangkui nafsu mun pah pian minta mangken ibri mangken budu kan besok kan babudu contoh pian andi erboy sabe pan etek kurban apa hekeco bi orang empian pah ngucap siapa ngeco erbo tertumpes sale mati sing ngeco engki kan pa bede ngasepeda ani power panyaring tetap berak lah mun pas sampai 26 pian manti pah mangken langsung ibeki mangken hadirin besok kani kedua hari bayi kani katelo apa kan engki mun pah pan minta langsung iberi apa napa mben ngakui nafsu soan sepenting mau untung ke abe kau orang lain berbahaya dia tak kira ngurus maka namun wali ban para nabi ban para rasul nek langsung iberi polan muntuan nabi rasul ban para wali nek kebeningan kui nafsu limaslahatil am untuk kemaslahatan seikhlakoh untuk perjuangan Islam maka wali na Allah nek lambe manti pangucap ngapur lambe ka mun mbian mangken pak ngapur aku abo sampean nek mekalar kaler jual tu pebeni umroh jual rokok ya kok tak kira untuk perjuangan Islam makanya makin ada ingat lembek mun lembek ngeber badan apa ada elang badan apa ada pedang lembek ni keteku sakelan beda makin beda teku sakelan tak ada si beda terbesa cengkang teku sakelan tak ada bang kimi mantir lembek saya penting untuk perjuangan Islam benih untuk nafsu maka Nabi Allah
paringin mintana beni untuk membahaya kau orang lain, tapi untuk nolongi agama na Allah. Maka Nabi Allah langsung paringi makin cuken. Sani kecaraan Allah nih kah. Maka lambok bisa ngeber peteng teku ka aing tak mate. Kaalingan daun salamber elang kan beda lambok ki. Kaalingan daun salamber pah tak ketelak beda kan. Yang tak langkong gula beni king sombong. Mun se kaalingan daun salamber elang ni gula makin ki bisa. Sabora beni sombong kak. Yang dung tomoy nga. Kaalingan daun salamber gula makin ki bisa elang. Kor daunnya daun gedang. Jadi biar dia tak pada janji yuk. Hah? Napa? Apa nih kene mun pungkana? Ngingguan. Bah, enten kula kayak ngacareta. Pak apa je mun pungkana kene teku buana. Lah, samangka sebuana raja ingat apa pungkana? Kondur, labu, langker, temun, oto. Oto kan kene keng lanceng. Oto. Pemulai kada nih. Aja pemulai kada nih. Tek kupung kan acem, jom kupung kan ojo raja deh, buana nih. Acem, beringin, kejok pung kandung buana. Keng mun samang kerja magi pungkan ni kini, buana ikan pai tak yabi kak. Semangka bu, semangka. Oi, semangka. Allahumma sholli ala Muhammad. Tadi doa ni ke bi Allah ada sedai beri doa ni ke bagi kapikeng cara na Allah beri ni kah? Allah se maha oning. Karena mun pak kau lewen ajunan minta ni kah langsung ibagi mangken budu alam ni kah. Mangken beda acara pengajian. Ya Allah paterang hati Allah terang. Yang jelau andi sabar di temon ni kah asa kah? Ya Allah pau cenaki ya Allah. Dan gula asa kata ada aing ah. Ojan dina. Ada orang mau ojan dina terang dina ojan sini. Beda. Pahit timur boleh andi acara. Minta terang dia ikan to terang, ikan ya ojan timurna terang. Dari malam ni kau butuh leku. Akhirnya undum ni ke atas kotak atas ni. Jadi gula benajunan pulan ngakui nafsu. Tak kira untuk kemaslahatan umum. Tapi untuk kepentingan pribadi. Maka Nabi Allah kau leben ajunan bintani. Kalau setuju langsung parengin, tapi bi Allah dente aki torkadeng. Oh tapi bi Allah gente bareng lah. Jelas. Jadi ini kampun atil pun kan padu engkau minta alimi beri. Ini ka atil. Mun pas sampian minta langsung diberi sampian belambe se mati. Karena sampian itu aki mati bi tetanggana belambe. Ontong permintaan ni kata langsung beri. Impian tak oleh pangucap. Tang tua tak lebih beri. Ontong tak langsung beri. Mun langsung beri impian belambe se sakit tak res beres. Bi tetang kene tua aki setru kumbian. Bi tetang kene tua aki rempong sampean ki kan? Apa pulan manusia ni makin ngakui nafsu. Tung. Senomor 2. Doa nikah bi Allah. Paringi makin jugan tapi kente barang lain saya kabar lo. Kula benajunan si minta senikah. Allahumma pajiru ya Allah. Allahumma pajiru. Bi Allah tak ibri pajiru. Pian aslina andi bagian tatabrak kalaban pajiru ni. Takdir tatabrak. Jadi bi Allah pajiru na ta ibeki empian tatabrak ang burung keng empian beuteuh na sehat. Pajiru si minta tak ibri keng ikan te sehat. Ayo, kemaangu andi pajiru dingkol, tak andi pajiru sehat. Sehat. Orang ni kamagesoki keng mun tak abring ben sehat percuma hadirin. Kula sering berdepak iman kak diman. Asyik Mutawalli Asy'arawi ni ka adebu, rizki saya paling atas nikah sehat. Dunya ni ka paling mabe. Apa mak sehat saya paling atas. Sehat ni kalau perlu dunya, sementara dunya ni ka perlu kesehat. Sehat tak perlu dunya orang kor sehat kita andi pese nyaman neng kak. Enggi. Dunya perlu sehat. Orang andi dunya mun andi sehat tak terasa ke dunya na. Tak terasa kak.
Mbian nikah enten melarat miskin tandi penapa keng pulan sehat cek deureun tadek cekeun sekali. Beda orang soki gara-gara komplikasi kok sape darah tinggi. Kok ajam betel-getel. Kacang asam urat. Semak lemak kolesterol. Mun deur sek jagung ben aing pote soki miliaran keng si masuk sek jagung. Kei nampa bisa miliaran mun si masuk sek jagung ben aing pote. Orang besok kare pun tentak soki tandi pese. Keng alhamdulillah ada kare apa-apa. Kok sape etel potel. Kok ajam ewel suwel. Sati saya buang to jinna juga. Kacang kare koleng. Keng pulang tak ningkakan. Cek ningkakan bagi koleng gemet. Ibri teh pucuk. Mun tak yenum. Benih keng kencing manis. Enggak ke kompoi selo entah dikibu emole ke rumah. Tina maki miskin keng mun badan sehat rizki masuk kabi maki soki keng mun badan sake ada bareng masuk bener bisa melekok sape cek soki bisa melek kentaki jaringan soki bisa melek napa saus tapi cek mun badan sake maki kentaki ni kepaik kecolok kok sape paik rajin empian rimun sake patah beri cek ada seman nyaman sebude besok keku kende marale kakek sehari tak ngakan. Ada terus apa? Bakso ya. Rawon kah? Pentong juga kemarin lagi. Mie ayam ya. Ih. Kan dak iya kaki mun sake dong. Kok jadi loro terus apa? Ayam goreng hanja. Nasi padang hanja. Rawon hanja. Pecel iya pecel nasi pecel maksudnya kan beda nasi pecel kayak bodoh pecel bujak kalakal gue kayak beda pecel kemudian kesukaan pecel kayak oh kesukaan dia oke pecel oke kesukaan sampean oke kesukaan oke ayo boy kesukaan pecel mecel kok benih mecel pecel kira saya baba bahaya kiai di bentar ke mecel ben pecel lah ini kiai nah oh sami oh saya ada pecelnya mana mecel oh tetapi pian pocel mecel kiai mulia kada betul kok gini mecel oh, jadi nasi yang pecel mun sadeur nyamana mecel. Biasanya seminggu mecel sana apa kali. Bah, bukan ada nasi pecel, ada pecel. Pak kali. Aduh, acara apa mi Pak kasih pecel. Oh, seminggu mecel Pak kali. Atau mulia kok. Benih, belah udah saya pecel. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Makilah badan nikah. Makilah lembian soki keng mun badan sakit. Tak ikut sakit karena soki nikah butuh sehat. Mbian saya karo mele bajiru Alphard Filfire larangan di Alphard. Otaba napa? Lexus nah. Otaba mobil napa saus Lamborghini yang 2M setengah. Mbian nikah mobil lo nyaman harga nasa embulungatos Filfire lembu mewah megah. Keng senumpak bi penyakit make Filfire saya tumpak keng mun senumpak bi penyakit be nyaman nah. Tak kira nyaman. Mun senumpak bi penyakit. Tina penyakit aja jeraja. Tak usah penyakit kanker, diabetes, usus buntu, gagal ginjal, kanker kronis. Tak usah jeraja penyakit. Tun butun dua. Itu ngabe isi kanan bengkong tu ngabe isi kacer. Tumpak Filfire aja. Jalan kedajakan tutup pok jeglungan aku lihat. Aduh kok. Saya tumpak Filfire keng mun beten bitun butun tak nyaman make Filfire.
Reng besokan numpak L300 kau leman ro. Muslimatan rombongan pada bini numpak akol. Sede ataang ro. Sede ketujuh ke bese. Keng mun peten sakit make jalan rosak kelantar. Ana pamak bunga sampian beten pulan sehat. Ternyata nyaman ni kebeni bede itunya tapi nyaman ni kebede sehat. Mangkana sampean cek geton, mun sampean minta soki bi Allah kita ibri soki. Empian kak cek kelero, cek coba penyangka ke Allah. Mun sampean minta tunya kita ibeki. Karena sampean bi Allah ibri selebih mulja dari tunya ibriin sehat bi Allah. Tunya tak ibeki, keng sehat paringaki. Ana apa mak kita andi tunya kur sehat, bener. Kok gereng seekakan keng mun beden sehat nyaman kok gereng kok sapi seeder keng mun beden sakit pahit make kok sapi tak igeresah bener walau makan sederhana ikan asin sambal lalap walau baju sederhana asal tertutup aurat walau makan sederhana walau baju sederhana walau serba sederhana asal sehat jiwa raga juga istri punya 3 itu sehat atas bawah. Aduh lanjut deh kok. Sahrulkan. Siapa minta sahrulkan ya? Lah, nih ke acaranya Isra Mi'raj. Macam Isra ibli India. Ini mah beda lagu India abahas Isra. Mun lagu ki buru make lagu kan mengandung nasihat tengki. Nanti mun acara Isra, lebih-lebih acaranya beda pondok nih kecil benih pah India. Make lagu sing mengandung nasihat tak napa ki. Korce India contoh lagu sing mengandung nasihat. Cek sampai tika lupa dereng tua bini nang mulai eka kandung sampai sanunto dewasa hamtum java hunggi. Akek pada nak jom. Nak. Pas ke pasakin nabi ko. Anyo tok begela. Dena. Sebel deh. Pon, jadi doa ni ke beda bi Allah saya langsung tapi ni ke beni tingkat kaula ajunan para nabi, para rasul, para wali minta mangkin ibri mangkin. Mangkana beda istilah mantioca ring lambek ni ke bah tadi bujuk kesah. Ana apa mak langsung ibri seepen tatak mabahaya kau ring semin tatak ngkuin so semin takak dintu untuk kemaslahatan umat untuk perjuangan Islam itu roti bi Allah. Ana apa kula benajunan minta ibri lain berangkat ta doa ni kah berangkat dari nafsu sepenting ma untong ka abe make macalaka ka orang di impian pentah mangkana mun itu roti impian besok kare mate ka pioreng abe tangki termasuk make acara mari siapa kuni doa ki coba impian molen deki engke kan mangkana iya mun beda orang ngantan sap selok tau ring dina dia kula make acara ngade mata kira cocok kare ka acara mah serius daya antok ke cang boleh kerja dia jadi mah nyempit minta ngujang syukur baik cak gila repot kan nih kemakiran bingak nih kan benih niat ngaji ya penasaran gula ngahai kok cak gula kapan dateng gila apa kok iya mi kene ongku kok apa begini kene cak odi deh bah benih maksud tak orang lagi oh denak cong pemulai kada deh dia tak iya cak apa magilan ni kene buat ni cak ngera ojon ha ima ayu mulai apa cak magi gula ki ngalian dia pengajian boleh maden duhur napa sarang ini mah bederang sarang tak ketorok kak tanya ki kebumbuk beda sarangan tak ketorok rang sarang dia lo bengkepi berang sarang dia banyak lo bengah mesti tak pati banyak lo bengah sarong
Mun sarang je. Pon, saya nomor telok doa nih kan. Yang nomor 3 doa itu oleh Allah. Parengaki sempeta nih. Tapi tak ibeki mangkin eden te aki sampai bekto kau leben ajunan siap nerima ka doa nih kan. Contoh, tore, mau tak berjaja. Coba doa nih kapak kuni terima. Keng di Allah benda saya kente. 2019 ketika pilihan presiden lambak Jokowi ben Prabowo, ring besok kami leserah presiden. Sapung jak Jokowi aja. Ki 2019 tore. 2019 pilihan presiden antara Prabowo dan Jokowi besok kami leserah. Prabowo kan? Prabowo nagala 2019. 2004 lekor pilihan presiden boleh. Ampian bah mateng teng minta Anies. Lemben kan seminta Prabowo kilo iberi ki 2019. Akhirnya di Allah patak ka Prabowo menjadi presiden. Kasampian tibi seminta. Sebila lambak 2019 keng di Allah ibeki mangken. Paham? Boleh. Mangken Gaza Palestina kan genjatan senjata dengan Israel. Secara akal tidak mungkin terjadi genjatan senjata antara Palestina dengan Israel. Karena Israel di dunia internasional sudah menyatakan secara tegas tidak ada akad damai dengan Gaza Palestina. Semua yang ada di Palestina akan dihadapi Israel dengan cara militer, dengan peperangan, dengan pengeboman, dengan pembunuhan. Israel sudah mengaku itu di kelas internasional. Mbian penjumat adua Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Adua sampean penjumat. Bareng saya tak masuk akal dunia internasional tak mungkin terjadi genjatan senjata Palestina dengan Israel. Napa buktinya mungkin? Ternyata makin damai kan antara Palestina dengan Israel. Israel dipukul mundur, semua tentaranya makin kenyorot abeli boleh, bahkan tawanan-tawanan Palestina sebenarnya dengan Israel nih keepo keluar boleh makin mengakui hukum akal nih tak masuk akal hadirin. Bahkan tadi malam yang dikeluarkan itu sekitar 200 orang itu adalah orang yang ditawan divonis hukuman mati di Israel atau hukuman seumur hidup, tapi apa keluar apa boleh boleh mak bisa empian saya minta ke Allah, Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin fi Palestin, tolongi tetanku di sebelah Palestin. Tuhan ajunan bi Allah itekani meskipun tak langsung paring kiri beriing. Wa ahlikil kafarat wal musyrikin, paancoraki orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Los Angeles oning empian cak tau beri tak tuan empian ju. Saya tahu berni ke bini situng Roma hadirin. Tape atosan ibu Roma saya tahu ber. Saya tahu berni ke bini cuma saloke duloke. Tapi lebih daripada 5.000 hektar. Kerajaan Ben Sumenep nih kasih tahu ber apa ini kah? Kama, Los Angeles Amerika. Napa sebab? Mun karo ngangkui kompor alat tu tak kita bisa tahu ber raja pada Ben Amerika nih. Mun karo ngangkui korek tak bisa. Tapi caranya Allah nih kam ancor. Beda remah. Ibri ilak palak tahun. Ilak palak tahun. Apa nyaman? Hah? Abuh, maksar anding empian dia. Iyo be di gulai pengalan bulan lak palak tahun. Payo be pada palak tahun nih kok. Bengkalan lak palak tahun ya. Abuh palak tahun. Tak bisa mecel teman-teman nih. Maksudnya tak bisa ngakan teman-teman nih anu nih kan. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu pani kesak ki kaya pon. Pak apa yang saya keluar hadirin. Apurung ben angin nak. Salos Angeles Amerika ni kegemet ada sekali. Mula kadung bi Allah bareng namangkan aku leben ajunan. Sampai makin jambu adua, jambu minta ke Allah. Karena doa kau leben ajunan ni kalau teman tak terima, pasti terima. Entah itu langsung diberikan sekarang, entah itu diganti dengan yang lain atau ditunggukan sampai waktunya kau leben ajunan siap menerima penapas ibringaki Allah. Sejelas Allah tidak pernah la yuhliful mi'at, tak tuman lopo dari cencina ben Allah cenci ud'uni astajib lakum, minta akake kapi bingko bekal ibri. Alhamdulillah orang pasok kaki libur adua, ki libur adzikir, masih ada pembacaan rotibul haddad, cek kobatir ajunan bekal iba becera iba selamat dari dunia kantos akhirat. Lebih-lebih makin tepat ke bulan Muljah
Doa ke Allah akati doa sebiasa ke doa bi kaula ajunan. Allahumma barik lana fi Rajabah. Amin. Wa Sya'banah. Amin. Wa ballighna Ramadan. Ya Allah, pabarokah bulan Rajab. Amin. Wa Sya'banah, pabarokah bulan Reba. Amin. Wa ballighna Ramadan. Palancang umuraki setaja saya hadir. Wa ballighna Ramadan, saya hadir pada pagi kepasaan. Saya hadir menter kita mati yang muntak tega apa sa bulan Ramadan. Saya hadir menter kita mati yang muntak tega apa jeng tarawih bulan pasah. Saya hadir menter kita mati yang muntak tega apa jeng telas Idul Fitri. Mari nak apa jeng telas. Mati aku sapu cak mati buru jo. Kalang kong kayak menguncang boleh cek begintar grupan biru deh. Mari nak bejeng telas manter pakuna lanceng. Ndak iya mate. Bahaya ukur yang dinane. Ini kok tua ki lanceng umur minta mate. Atuh buk manter palanceng ngabi Allah. Ya pala bejana mate taruh di boleh. Tetbah maksudnya manter bi Allah. Daripada amat selamat kepi. Jadi Isra ni terjadi di Amul Hazan. Kanjeng Nabi cek susana akhiran Nabi Muhammad pengaduk yang kak da ajunan Allah. Kak dinto mulang kaula ajunan. Mun banyak masalah. Mun banyak musibah. Ada boleh juga pernah karo situng. Tore abadi ke Allah. Tore minta ke Allah. Tore angka astana. Satu je saya pinta kaula ajunan. Sepenting abadi ke Allah. Sepenting entar ke Allah. Kau leben ajunan bekal bareng ibi Allah. Tidak sia-sia tua kau le ajunan manter sekak dinto bedena. Amin Allahumma. Demikian sekilas info. Korang sampai asar. Cek nguncang pencerahan menguncang desel roh. Maka sampai maurib tak kira mati juga. Kula ni kalau teman dari masjid wal bagi. Tahu ni mak bisa bagi kan tu ya. Padahal kula tak teman rema pagi. Cek kuli cek perjalanan 3 jam di jompo. Paburu na mobil haram kadin akhir. Mobil kula kadin santak bana tege buntar kula ni. Pamulai je. Dari ngacara me sampiti di baba. Muntak kotak bila saya pak ai ko. Ki atol le ki na de. Pon, nun sapora sana usambia kerja manter beda manfaat. Manter tetilan jalan kaula ajunan beda panapa beli ke Allah, beda panapa beli ke Allah, beda panapa beli ke Allah. Akati Nabi Muhammad ketika susah ketika ruwet tak boleh tapi beli ke Allah. Ngadup ke Allah kalau Isra wal Mi'raj. Kak dinto carana Allah. Salah situ menghibur Nabi Muhammad. Banyak alasna Isra Mi'raj. Tapi salah situ untuk mencempur hati Nabi Muhammad ketika tahun nikah tahun hazan. Tapi banyak alasna bini cuma nikah. Pun pakai kebela kapi yo tak yonjong boleh gula ni. Jangan oleh. Mi ngerti mbian ke. Cek gula tak ngerti sing ngoceh. Daripada selamat. Sekadin toh. Punten Kika Habib saya. Berapa? Ampun banyak gelu yang ku orkes bib deke. Kurang berapa? Kurang 20 menit. Cek kalakal kula mah ke genteng tak buka enggak? Cek aku pang kabin di kok kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa li masyayikhina wa ila jami'i arwahi man ijtama'na bisababihim. Allahumma ij'alna wa jami'al hadirin min ahli as-salah ومن أهل السلامة ومن أهل الجنة وأدخلنا الجنة مع النبي فإنه أول من يدخلها
وأنزلنا معه في كسورها فإنه أول من ينزلها. اللهم اجعلنا وجميع الحاضرين من أهل الاستقامة، وارحمنا واغفر لنا وتب علينا، واختمنا بقول لا إله إلا الله عند انتهاء أجلنا، وارحمنا وجميع الحاضرين إذا صرنا وصاروا من أهل القبور، فإن لم ترحمنا ومن يرحمنا غيرك يا مجيب السائلين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، واغفر لنا ذنوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد، والحمد لله رب العالمين.